višak kapitala koji se ostvaruje dodatnim eksploatisanjem radničke klase se u svijetu kapitalističke realnosti prelijeva u akumulaciju privatnog profita, koji se samo u svrhu povećanja tog profita ulaže u razvoj društva. Sunce moje skojesko, kak se on meni umiri, čim ja njemu čitam. Vidi ga, čeka Marks, Kapital. A ne, vidite ova sranja, ova buržoaska pepelika, jel da ne valja? Man, ti si moj gen.